Kardom, nili Karbi berta tanbang thare chesong teron. Aprang si berta tepi arjuik tha. Hampang asong atum sidin demonstration Samson Singh ti member praga thengno along kepi dupo. Taklang sunong wan along dulong kehino di malong kasang terang ti kahum rida. Karbi District Constituency Sir Kebang Hoyapan BJP Pen Bang Trokebra Trokatum Kachuning Realu Kejoktu. Non Birtang Ton Pen Arjake Tha. Jangmini Pai Kriner Kep Arni, Anerlo Por Pai Kresia Por Malam Ru Samson Singh Ti Memorial Pragateng No Long KSA Inglong Po Tum Pen Chipatir Pipon Si Sit-in Demonstration Kepedupon. Labangso sit-in demonstration ke padopon along ke jongpon ke aronre pen aduya hoy nang ke pet atumapan prabjin pen toy nangji 1953 pen 1959 land ek aputhak Meghalaya lapen Nagaland adum longli nang ke pet aputhak jangtu aputhak lapen Karbi anglong ahawar aduya hoy selam pon tu nangji buhe hui alam pensi sit-in demonstration asai ang deng ke padopon bangso dharna ke padopon along ke se nglongpho adum pen chenglok KSYC, KUYA, KHRW, Lapen Jaka Satumta, Cherap Dun Si Dharna Along RDP Dun Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM, Aphan Panong Sipinpur Alo Sitame, Pipa Jirpon. Bini Karbi Lucholia Song, KSA Long Open, Patit OC, that sit-in demonstration program, Pangke Konlo, Labang Solong, Nache Drap Nito Dundu, Joint Action Committee for Autonomous State, Jakas, Lapen ke Karbi Human Rights Watch, Lapen ke Karbi Students and Youth Council KSYC, Lapen Dutulang, Karbi Farmers Association, Alam Tumda Mida, Arab Tundu. Asini Tumda, Kidunang Kok Alam Thibang Lapen lo. Ketamtang Arni, Penang Patai Dolo, Council Authority Fund itu ada Karbi Anglong Longley kecerai kom aisu kita itu kecundu dalam patai itu piglu. Orang sitabe ning on memel ning duk memel lamang lakukan lo je Karbi Anglong Autonomous Council itu pinyani entah kalau soal respon kemisian je Karbi akhai pan pajok di halam pasor akan kam alam tuman video longley. On the other hand, alang tumma kaprek itu asai itu lasu longley. Kaprek akhirnya pada miasa saya masih alang itu lembo. Masih ini tu bangso sit demonstration bangso. Kali nangkok along itu demand bang laku bahaya gue no. Je kedamtang itu Nagalai maupun Hakstame Naga inhabitants kaprek asam itu district semukalong. Karbi Anglong lebih ensil sama hasubal Nagalai mah demand inclusion dulu. Central government kalau tu tokson lah bangso inclusion dulu di Nagalai itu NSM na yang chief orang nepaklang mesti. Asal alam macam sebenarnya itu oppose law lah kan council lah state government apa immediately lah bangso reaction cipinai lah kan lah so tu kan. Lasu artiman lah reject ni tu council government. Demand dulu. Lapen tu tulah je Nagaland border dan jelok Meghalaya border itu lah kata gue border isu kita. Especially nonet jong itu mukul sama ben itu serban sunum itu langsung interstate border lepas tu atok solong. Alang tu je 12 differences areas itu Karbi Anglong along itu blok 1 ben blok 2 jolong khanduri lah kata gue areas ke parlo pondet. Kalau bangso bang itu ningduk cepak lang. Además ketantang 2012 aning kan itu mukul sama itu Meghalaya Chief Minister bang itu Meghalaya Secretary long cimai nam loje lapang so putak banggal lapang parlo Karbi Anglong along ritan talks long parlo pon nang ne Assam government na pen itu Meghalaya government kicing mar itu give and take policy long mangke je akaprek along ribang ke Assam tum enpo lapen Karbi Anglong along ribang ke Meghalaya bang people hala bang to give and take policy long mangke tum cekoi dum tek lapen Karbi Anglong lapen ensil itu Karbi Anglong lapen itu Hamran itu Karbi Anglong East West Division itu along le labang ke itu Meghalaya pen celung Nagalai malong adiman long samin itu bang labang ke cekoi dum tek lapen ke ketam tang aningkana itu itu long leron Karbi Anglong Autonomous Council kunti project hala bang suki follow 1953 lapan 1959 itu lapan tu along long le aron sama
hala bangso aron tame ke chok chedu agan ge hala bangso aron tame council sor ke fululi ajok pini bang khelong tame illegal itu botai kuri same dopiglo asila helo alam the pusang tame nitu la immediately la bahal hai ai tame appeal nai busin nitu demands lo Jangmi ni Pai Crainer Cap Arni 22 nong Surupathar constituency ang kang kasang tirang pipen paklang sunong wanalong dolong ke noadim kelangdan 22 number Sarupathar constituency angkang paklangso number 1 araratum kacheleng kisunga puthak artulongsi kasang terang pipen Jangmi ni Pai Crainer Cap Arni anerlo apor malom adimalong kahumri dam lapen amethang jongjung pen kerapa jersey kasilam ji adim along stame kelang dam pusi birta ribdunlong Karbi Long Tanmas Council kilig Japan pura Bharatiya Janata Party hin pen ticket ke hangdun Japan arni hotpon dedapi Jangmi ni Pai Kretok siarni pen ticket ke hangdun abang pubang piatum ta West Karbi Long District Constituency sur kepen ticket ke hangdun alu baithalang so Bharatiya Janata Party asai hemlong jokdun rentilo Bharatiya Janata Party aban klembang phubang phiatum an me phu arun terang arideng along si ticket johang alo pajir ponlo bonta halapu non kido bom a sarkar council executive members atum an ke Bharatiya Janata Party baithalang so office secretary arideng si pi pajir ponlo pinpur me kadu kave bang truck cap ra truck Bharatiya Janata Party a hin pen constituency sir cap along ticket ke hangdun alo pidun bintilo ticket ke hang dun ke ongnai a constituency ke kopili constituency handle lapen kijum nei ke bithung rengthama MSC constituency handle corruption upon zero tolerance pu a sarkar along bithung rengthama MSC constituency pen inut RTI klembang mohan rong pita ticket hang dun lo lapen jong si ticket long lote corruption free a sarkar Karbi Anglong pamanji puta cut news upon than pachini pon Halapu Dr. Mansing Rong PMLA baithalang swahin penta party lapen sarkar angbong kacheton te alam ave puta puponthu ইয়াতে এই এপ্লিকেশন ফর্মটো দিব ইয়াতে মানে এইটো ইয়াতে গ্ৰহণ কৰিব আৰু এইটো মানে পিছতকৈ মানে সেই ৰাজ্য পৰ্যায়ত মানে ইয়াৰ পৰা পঠাই দিব আৰু তেনেকে আমাৰ ষ্টেট বিজেপি ৰাজ্য বিজেপি যিটো তাৰে নিৰ্দেশৰ মৰ্মেহে মানে ইয়াতে এইটো কৰিছে যে এটাটো এপ্লিকেশ্যনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ত কৰিব লাগিব আৰু যদি ৰাজ্য পৰ্যায়ত non malum so por upon dihena parman birtamo ington ponik sene bor beleg dhornok gundho ahi ase je juti loga asolote yar arot ki ase yar arot ase kans horio hotel স্বাস্থ্য সন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিল না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Netrazoti Optical, exclusive branded spectacles showroom. Visit us at KST Road, opposite Member Hostel, Difu, Karbi Anglong.
Yenamo people thought Birta long wang tulon. West Karbi long district Keludi police station angkan Kopilia Royal long inot abangpu o kachuri dam poamat apran damjui pusik katyo senala perang kepen keroni pen Birta nang pali. Jangmini Pai Trainer Cap Arni inut abangpu Kopidi alang roy along ok kachuri dam poamat apran damjui kititang arpum ghonta hini apisi longponlo apran ke dam jui abangpu amen jadav deron Keroni Electricity Board along for Great Achokomar Pusi Pangthekpon. Utor Borbel along inut ingdeng ner kep an ke Charlie also upon rihing amikang sipen apran kidam. Utor Borbel along kedo inut Dipak Mazumdar ingdeng ner kep an lo ka Charlie bom also upon Mary Hing kang sip ajok ahir tanjot pen arengahu keso. Tongsikot pen Haragat CHC along Sekelang Japan ponlo sta Mary Hing ame kang sip ahir kang tangra ka jok apran damjilo apran kedam jui Dipak Mazumdar ame thanga cycle pen kedam bom ahutsi labangso alam ki pholo Birta kachini duna tengke towara dung kedo rihing ame anu jok along rihing ame kedo ko ka jok si laso alam ki ke phonang lo pusi ong dung arada tumpen pachini pon kacharli also apor pepen apran kedam jui ajok ong dung rong arada tumaning dugring tilo Ajir ding klui pen labangso aputhak ASEB atum aphan chirok tok arada tum pachini ponlo sitame ASEB atum pen RDKP pon pe aputhak Uttar Borbil Police Outpost Loring Thepi along rong arada tum kachingwai dam ahut ningjerinti দুই নম্বৰ কথা হ'ল আজি যেটো মহিলে এইটো আমি ক্ষতিপূৰণ পাবৰ কাৰণে এইটো নিজে কমপ্লেইন হৈছে নিজে দৰখাস্ত এইটো ক্ষতিপূৰণটো কেনেকৈ পাব লাগে কি কৰিব লাগে এইটো আমাৰ গায়ৰ আছে মই আছো আপোনালোকক সেইটো আমি সহায় কৰি দিম Pinia Birta Bangkila Ponse Kang Toniglo, like Bomta News Channel, Domit Help Me, Correct.